niko kuri abo n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari bamaze kugera ku cyambu cya Kalemi nyuma yo guhunga urugamba rwa Goma ndetse na Bukavu bakabatangiye gukiza amagara yabo. Mwabyumvise ko duteye amatako ku mirongo imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko turi muri Kivu y'Amajyepfo. Impamvu ya Kivu y'Amajyepfo, ibya Kamanyora birarushaho guhindura isura isegonda kurindi mu rwego rwo kugira ngo umutwe wa M23 wizera ugutekana kwa Kamanyora bigenanye nuko bazi neza ko Kamanyora irimo haduyi mwinshi cyane. Ubu M23 irasa niyamaze gutangatanga imisozi ikikije Kamanyora, usoka mu gace ka Bideka werekeza muri centre ya Rubarika. Biravuga ko M23 iri kwagenzura mu buryo bwuzuye igisa no gutega umutego kugira ngo umwanzi adakomeza kubona inzira imwinjiza neza mu misozi ya Uvira. Amwe makuru ingenzi arashimangira ko ibikorwa byakomeye cyane kubera ko ingabo z'u Burundi zabonye umusada. Bikavugwa ko ukwinjira ku musada ku mirongo imbere ku rugamba kw'ingabo z'u Burundi nyuma yuko ingabo za leta ya Kongo FARDC zihunze imirwano iri kubera muri aka gace, birasa naho ibintu byakomeje gukomera cyane. Gusa amwe makuru y'ingenzi atugezeho mu kanya agira ati ubu tuvugana hari umusozi muri Kamanyora haduyi yirundiyemo, kandi M23 yamaze kuvumbura buri kimwe cyose kuri yo haduyi. Icyambere M23 iri gukora nugukata inzira y'umusada nkuko byaraye bikozwe ku zindi nzira mu ijoro ryakeye. N'ubu nibyo M23 iri gukora kugira ngo umusada mu gihe wabura M23 ibahate urusasu kugeza ubwo baraza gushiranwa, ubundi M23 igafata amatekwa nyinshi, cyangwa se abandi nabo bakashaka uburyo bwo gusubira inyuma badafite ikintu cyari cyo cyose. Amakuru aravuga ko abarundi bakomeje kwiyongera ku bwinshi muri iyi zone mu rwego rwo kugira ngo barebe ko barinda ko M23 yasatira umupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe makuru y'ingenzi ava ku mirongo y'imbere ku rugamba agira ati ntabwo Kamanyora ari ikibazo kuri M23, kuba harimo ari ingenzi bashobora gutanga amakuru kuri haduyi, ibyo nibyo by'ingenzi. Igikomeye ahubwo nukuba wafata Kamanyora ari ku musozi wa Musize muri imisozi ya Ngomo. Ibyo byaba ari ikosa rikomeye cyane. Ni ngombwa kubanza kumuhanduramo kugira ngo habeho ugutembera kw'abarwanyi ba M23 muri Kamanyora, ariko turacyari gukora akazi muri imisozi ikikije mu buryo bwo kugira ngo umwanzi ataza kuba yateza ibindi bibazo mu gihe twaba twamaze kugera hasi muri Kamanyora. Aya ni amakuru y'ingenzi ava ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravugwa ko ingabo z'u Burundi zikomeje kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba nyuma yuko hari amakuru yavuye i Burundi agira ati Perezida Evariste Ndayishimiye we kuva yatangira kuvuga ko igihugu cye gishobora gutegwa isaha iyo ari yose, yatangiye kudagadwa kuri buri kimwe kugeza ubwo mu masaha y'ejo yo kumanwa ngo yagiranye inama n'ab'ingenzi mu mutekano w'igihugu cy'u Burundi ariko bo mu ishyaka CNDD FDD, bakamubwira ko icyo ari igihe cyo gufata ibyemezo byo kurinda igihugu ndetse kandi no guhagarika abana b'igihugu gukomeza gusohoka igihugu, kuko mu gihe ibyo yavuze koko byaba ari byo ko bishobora kuzatuma igihugu cyatakwa nta musirikare ukirimo. Ibi ngo nawe yarabyemeye gutyo. Ariko amakuru y'ingenzi y'abari hafi ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nkuko bimwe mu bitangazamakuru twavuga ko bikora inkuru z'ubucukumbuzi bwimbitse zibitangaza, ngo Madamu Angelina Ndayubaha umugore wa Perezida w'u Burundi yaba yamuhinduye ibitekerezo bituma abyuka atanga itegeko ryo kohereza umubare munini w'abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko ari mu mugambi wo kugira ngo barebe ko bahangana M23 ngishobora kuzinjira ku mpaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yabakura ku butegetsi, kandi ko bigaragara ko ibintu bishobora kuba bibi cyane. Mbere yuko twinjira mu zindi nkuru ku mirongo y'imbere ku rugamba, reka dufatirane kuri izi nkuru z'u Burundi.
ejo hashyizwe hanze itangazo ry'imitwe ngo yo mu gihugu cy'u Burundi yaba ishaka guhirika ubutegetsi. Hari amakuru atandukanye ari hano hanze ari kuvuga ko iyi mitwe yaba ari yabishyigikiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe kugira ngo ateze ubwoba mu baturage, ndetse kandi bari no gukoresha inzego z'iperereza z'igihugu cy'u Burundi kugira ngo aba badashaka ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye basa n'abayiyungaho bose bahite bamenyekana, bafatwe, bicwe. Bikavugwa ko iyi mitwe yaba yemeye kuvuga ko igiye gukora ubutegetsi bwa Ndayishimiye yaba ari umupangu w'inzego z'ubutasi, serivisi y'ubutasi mu Burundi iri gukoresha kugira ngo ishake kumenya abanga Evariste Ndayishimiye bose bafatwe, bicwe mu gihe baba bashaka kwihuza n'iyo mitwe yabishaka guhirika ubutegetsi. Andi makuru ingenzi agira ati hari icyo ba mu nzego z'ubutasi z'u Burundi ko hari abashaka kwinjiza intwaro mu buryo bw'ibanga imbere mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari nayo mpamvu batangiye gukusanya abanyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo bazahabwe izo ntwaro bashobora kwifashisha kugwirika ubutegetsi. Ati imodoka zizanye ibitoro mu gihugu cy'u Burundi zose zifite plaque yaba inkongomani cyangwa se iya Tanzania zigomba gusakwa cyane, kuko hari iziraza zihetse amatanka y'ibitoro ariko nta kintu kirimo, ahubwo huzemo intwaro zigomba kwifashishwa kugwirika ubutegetsi. Ayo ni amakuru y'ubwoba ari imbere mu butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Gato reka twisokere mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo mbabwire ko ku mirongo y'imbere ku rugamba ibintu byongeye kuba bibi cyane nyuma y'uko M23 ivumbuye andi makuru akomeye cyane ko FRDC yaba yamaze kubona umusada w'abasirikare ba Afurika y'Epfo bamaze kuba benshi muri Kindu cyangwa Maniema. Bikavugwa ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba yabonye inkunga y'abagomba kumufasha kuyobora urugamba, ariko bikavugwa ko axe ya Maniema Kindu irimo abasirikare bo muri SADC gusa. Bikavugwa ko abatanzania, abanyamarawi, Nyafurika y'Epfo ari aho bamaze gukora urukuta rubuza ko M23 ishobora kuzinjira muri Maniema. Amakuru ingenzi kandi aranavuga ko umwanzuro w'ikoreshwa ry'indege z'intambara mu gutwika ibyerekezo byava mu M23 ngo niwo mwanzuro ugomba gukoreshwa ku buryo ushobora gucika indege ngo yagwa mu mitego y'abo basirikare barwanira ku butaka bamaze gukora igisa no kuzenguruka chaîne de montagne iri muri ibyo byerekezo kugira ngo babuze ko M23 yakerekeza muri ibyo bice. Ariko kandi biranavugwa ko hari inyubako ndende muri Bukavu zaba zirimo ba sniper, bikavugwa ko baba bategereje amabwiriza yikorwa iryo ari ryo ryose. Ari nayo mpamvu abategetsi bakuru mu mutwe wa AFC M23 nabo ubwabo bafite ayo makuru batari kwinjira rwagati muri Bukavu, kubera ko hari ikibazo cy'umutekano kigihari, kubera ko inzego z'ubutasi muri M23 ziri kugwa ku makuru yuko hari umwanzi wa M23 ukishe mu nyubako zitandukanye muri Bukavu, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Gusa ku rundi ruhande hari amwe mu makuru agira ati bamwe mu bajenerali mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye kubona imbaraga zo kwitandukanya kw'intara zitandukanye muri iki gihugu, bagaragaza ko buri ntara ishobora kuba ishaka kwigenga kwabo kubera umuvuduko M23 iriho, ndetse n'itangazo ry'uko M23 AFC basaba indi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa kwihuza nayo. Ati mu gihe twakomeza kurebera ubutegetsi bwa Tshisekedi birashoboka ko twaba turi gutakaza inzira zo kubona ubushobozi, mu gihe buri guverinoma yose muri buri ntara yaba ufite ukwigenga kwayo bigenanye n'uyu muvuduko uriho. Iki ni igihe cyo gukoresha imibare idasanzwe mu biganiro by'ubushukanyi kugira ngo nibura perezida yemera ibiganiro, ariko dutegure imbaraga zishobora gusubiza inyuma ibyo bikorwa biri gupangwa. Aya ni amakuru y'umwe mu banyamakuru bari Kinshasa umaze kubyandika ku rukuta rwe rwa X. Gusa ku rundi ruhande hari amakuru mu gitondo yabyutse acaracara agira ati nyuma y'igitero cyamuhushije bwa mbere no ku munsi w'ejo General Gasita yarokotse urupfu mu kibaya cya Ruzizi neza Irubelezi ushaka
kugera mu gace kari karimo uyu Gasita, aho niho yararasiwe. Ati gendeye ku makuru ahari nuko General Gasita ari kwibasirwa n'abasirikare ba FRDC, nyeshyamba za FDLR, Wazalendo badamushaka kuko bamushinja nawe ubugambanyi bukomeye cyane. Aya ni amakuru y'indani ava ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko kandi dufatiye ku nkuru nanone zikomakomeye, biravugwa ko Perezida wa Chad Mahamat Idrissi Deby Itno yaba yamaze gutera uw'inyuma ibitekerezo byo kohereza ku bwinshi ingabo z'igihugu cye, ahubwo karakomeza gufasha koko haboneka abacancuro bavi Benghazi muri Libya bakerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'amakuru y'ubutasi aremereye cyane ya Chad yabonye ko ibikorwa bitegereje abasirikare babo mu misozi miremire intambara iri kuberamo bisa nibishobora kutazabakundira kuba bagera ku cyo baba baje gutangaho umusada, ahubwo ahitamo kubasubiza inyuma. Bikavugwa ko n'abari bamaze kugera Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi baraye basubiye muri Chad Injamena, nyuma yuko hari ibindi biganiro byaba bigitegerejwe gukorwa kugira ngo nibura harebwe uburyo hashobora kurindwa ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Gusa ku rundi ruhande amakuru ava i Rwanda Murangura yo agira ati birashoboka ko mu gihe abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya EAC na SADC hari icyo bakanzura mu buryo bwo kugenzura iyubahirizwa y'imyanzuro yabaye ikabera Dar es Salaam muri Tanzania, ashobora kuza abasirikare ba Angola, abo akabari bashobora gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa nibura gukora ibitendo bitandukanye mu bice bigenzurwa na M23. Aya ni amakuru y'indani ava muri Angola, gusa n'amakuru akomeye cyane. Ku rundi ruhande i Pretoria muri Afrika y'Epfo kwa Cyril Ramaphosa bo bongeye gutanga undi musada abasirikare 3,000 bizaza mu byiciro bitandatu kandi bakazana n'intwaro ziremereye cyane, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho ava muri Afrika y'Epfo akanyura Kinshasa ku mboni ziduha amakuru akomeza kubivuga. Ku rundi ruhande umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko intangiriro yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikwiye kuba gusenya umutwe wa FDLR, abanyamahanga bose bahari bagataha n'abenegihugu bagashaka ko babana mu bumwe buzira amoko abaryanisha. Antonio Guterres umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ati icyambere kandi cy'ingenzi no kwabaho kurandura umutwe wa FDLR, hanyuma hagashakwa igisubizo hamwe na M23. Nizera ko hari ihame ry'ingenzi, abanyamahanga bagomba kuva muri Kongo, abandi banyekongo bagomba gushaka uburyo babana mu bumwe n'ubwubahane butishingikirije amoko. Ayo ni amagambo akomeye cyane. Dusoza gato ubu tukiri muri studio hari amakuru atugezeho ava mu gihugu cy'u Burundi agira ati hari abajenerali bamaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo arerekeza igihugu habi, bakaba bamaze gutangira inama z'uburyo bagomba kumuhirika ku butegetsi. Ayo ni amakuru ashyizwe hanze na bimwe mu bitangazamakuru twavuga ko bifite ayindani mu bimbere muri CNDD-FDD. Turakomeza kumva byinshi bikomeye, bikavugwa ko ibintu byose biri guterwa n'igihombo bari guhura nacyo ko mirongo y'imbere ku rugamba mu ntambara bahanganyemo na M23 bigenanye nuko communication yose yashobokaga yamaze kuvanwaho kubera ko abari bayoboye urugamba mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kuburirwa irengero ko mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavugwa ko hari n'abasirikare b'u Burundi baba batangiye gushaka uburyo bwa communication bihuza no gusaba imbabazi bagapfukamira M23 bazasubira inyuma kuko bamaze kubona ko bari gukomeza koherezwa kuguma ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse bakerekeza no mu bice bya Uvira, nk'uko amakuru ingenzi ava ku mirongo y'imbere ku rugamba bivuga. Ni byinshi cyane bikomeye, byose biri ku mutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Babwira nga santene sana. Niko kuri niyo nkuru mbi kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ikaba inkuru mbi nanone kuri Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bashatse gushuka abasirikare babo ngo bakomeze kwihagararaho mu misozi ya Walungu, ariko birasa nkaho ari inkuru iteye agahinda ku Barundi bose. Abasirikare bakaba 300 biravugwa ko biciwe mu misozi ya Walungu, ni nyuma yuko hoherejwe batayo zigera kuri 4 zirimo
abasaga ibihumbi 4 mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse baje gutanga ramforo cyangwa se umusada w'ingenzi ku basirikare b'abarundi bari babujijwe kwinjira ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigenanye nuko Prime Niyongabo, mugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, yategetswe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye General Neva ko umusirikare ushaka guta urugamba akinjira ku butaka bw'u Burundi nta yandi mahitamo azabona buretse kuzingizwa mu kiyaga cya Tanganyika. Ati murashaka gusebya igihugu muri ubwo buryo? Amakuru ingenzi avuga ko izi batayo enye zirimo abakabakaba ibihumbi 4 zinjiye kuza gutanga umusada, ariko kubera ubwoba bw'amateka y'ibyabaye muri Kivu y'Amajyaruguru, abarundi bafite kuri M23 bagira ubwoba kuko ishora mu misozi ya Warungu ibintu byabaye bibi cyane. Amakuru ingenzi atugera hagira ati barwanya umuhenerezo biranga, bashaka uburyo bwo gusubira mu kibaya cya Ruzizi birabagora, ariko birangira ariho basubiye. Gusa mu misozi ya Warungu bahuye n'ibibi cyane. M23 yakoresheje abakomanda bakomeye benshi cyane ku buryo umusada w'inyongera w'ingabo z'u Burundi wasaga naho ntacyo wakora muri iyi misozi wa Warungu, kuko wazaga usanga M23 yamaze kugera mu birindiro by'ingenzi mu misozi iri strategique ku buryo abarundi bakubiswe bibi cyane. Amakuru ingenzi avuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo zakijijwe n'amaguru zikanga gukomeza kwihagararaho imbere y'umutwe w'abarwanyi wa M23, zigakizwa n'amaguru zimanuka zerekeza za Uvira. Nk'uko amakuru atugeraho muri iki gitondo bivuga, biravugwa ko igisirikare cy'u Burundi cyababajwe cyane, ariko kandi amakuru akavuga ko n'ubundi mu masaha y'urukerera kuva isaa 8 n'igice kugeza muri iki gitondo, umutwe wa 23 ukomeje gutanga ibihano bikomeye cyane kuba komeje kuyitambika kugira ngo ubohoze mu buryo bwuzuye igice cyose gisatira umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ariko kandi twateye icyumbirizo giteye ubwoba tugwa ku makuru akomeye cyane. Ati Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ubwe yahamagaye Kinshasa agira ati niba mufite indege cyangwa se n'izi za Afurika y'Epfo ziri hano, mwaretse akaba arizo dukoresha hano muri Uvira yose mu gice cyayo cy'amajyaruguru, gishobora kudufasha kukuburizamo umwanzi ko yasoka muri teritwari ya Warungu, ko ari byo byiza, kuko nidukomeza gutwara umwanzi muri uburyo tukamukurikira ahagiye biraza kutubera bibi kandi twaza kwicuza. Bikavuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari gushaka ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yakitambika byanga bikunde mu 23 ntimugerere ku mupaka, kuko abona ko ari ubwoba bukome ko atazongera kubona uburyo bwo gutanga umusada ku basirikare be birundiye mu kibaya cya Ruzizi. Nk'uko amakuru ingenzi atugera akomeza kubivuga, birasa naho iri joro ryari ry'uburibwe ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Amwe mu makuru yatangajwe n'umwe mu barwanyi bari ku mirongo imbere ku rugamba ku ruhande rwa M23 agira ati nta kibi duteganyiriza ingabo z'u Burundi, ariko kubera ko zahawe itegeko ryo gukomeza kwihagararaho, uko kwihagararaho niko dushaka kuza gushyira mu bikorwa. Biravugwa ko igisirikare cy'u Burundi rwose cyahuye n'uruva gusenya muri aka kanya. Kandi amakuru ingenzi agira ati mu misozi ya Ngomo winjira muri Kamanyora imirwano yabaye nta sasu riremereye cyane ryumvikanye. Abasirikare bari muri Ngomo bashatse kwikuramo, ariko bari bamaze kwinjirwamo n'abakomanda ba M23. Udushoka, utunyundo, imigozi, bayoneti nibyo byakoraga gusa mu rwego rwo kwanga gutera ubwoba abasivile bari muri centre ihegereye. Nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga, birasa nk'aho ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho abivuga, ati nta gushidikanya M23 kugera muri Warungu wari umugisha ukomeye cyane kugira ngo babuze umwanzi gukomeza kongera ingufu. Aha Warungu niho madamu wa Perezida Tshisekedi Denise Nyenkuru Tshisekedi akomoka, hamwe na Vitali Kamere umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibikorewe muri iyi misozi ya Warungu na M23 na amateka zibukwa na buri umwe wese. Nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga, ugendeye kuri aya makuru y'ingenzi kandi akomeye, urahita wumva ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Umwe mu bakomeye muri M23 ati turabizi neza ko
muri Kivu y'Amajyepfo ibintu birakomeza kuba bibi cyane cyane muri Uvira. Abasivile barenga 12 bishwe mu masaha make yashize. Ibyo rero nibyo birakomeza kuduha umuvuduko wo kuzamuka kugira ngo tujye guhagarika ubwo bwicanyi bw'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC, Wazalendo na FDLR bari kwica abasivile muri Uvira. Ibyo bigomba kutugezayo byanga bikunda. Ayo ni amakuru ingenzi kandi akomeye cyane.